tunchuma chuan America a tual thana chui chua to lo turan ngai kumsom nga aliam to nuwa college nau pang pakhatin tual that tu chui chua dan chanchin kan ngai thlau don ani Mary's an Shivrela hi mechenau pang kumkwa upani hin polizer la ya adu omin nau pang zakzum takani ya angam tlak te bula ero anelom seu savin midangte tan thilphal tak midangte ngai sak thiam tak mi ani ya khote takte Hazleton Pennsylvania USA an chung kwa yin an khosa a an khwa hi sa khwana lam ngai sak tak ani lomawangin an khwa po aral muanga achunga chengte po anin she chalom viawani nau pangdang anglo takin Maris chuan puitling ani huna chuan nan ni achak thu soi china achan po anzertir tu te chu nan annia angai sangin anni ang lani vengei chu atumru hleni March ni som pariat kumsang khazakwa sumruk pali zingdariat le mini som vela chuan Maris chuan school kalturin an in achwa sana nidanga chuan alai zonu le anu chapatinen an kalrwal mai china mase hemizing hian Maris chuan anzertir tu te eitur eng ilo aken sakbaka class chen ma a classmate te chithum mu makin sak chu pekman adu wangani mase maktak main hemini hian Maris chuan school chu athleng tareng reng lo maya chhnulam tlaidar khat vela chuan Hazleton khwa changa mel ni vela la khopun lama chuan mi pa pakhat chuan afar nufa atupa chu motor khala zertira lungal thei khur bula an tlanlai chuan khur chunga chuan enge muhmu anei wangin enchian tumin an karte chu an hanti dinga atira chuan nautelem lian takemo anteya mase an han enchian nak chuan mechenau pangruang alo ni reng maya churang chu a hnuwa Mary's and Shivrelai ruang ti shiataniya anule pate chu an shila hayin anrilru ana hleya zinga anzirtir tu te tana eitur aken sakbur chu arwang bula alo let ngat boka arwang hi endi kani hnuwa akuta miswal chuan phuar sakin angai sak hnuwa apong swala ti chuan athok top thlengin arek tani Hazleton mi puite chuan an khwa ralmong teknian shata chutiang twal thanara thlak tak athleng mai chu makan tin andal khel hleya nule pate chuan an fate chu ponlama chwa khapin zanlama po an mut hun aya ma an mut tir chapa puitling po an thla amwang meu theilawani police chuan poi khoina thlenna hmuna an thil mu chuang ang te chu lakhomin Marisi jacketa mi pachini om tak po chu uluk takin an da cha a mase kumsang khazakwa sumruk chawa hi chuan tunla yangin thiamna alasang lovin khol chatak tak ala velawa police te pointi wak ngaina an shebik lawa rinthel man le dop te chu nei ve ma se twal thattu an ni ti fiana an nei lo wangin an swale mai china ni Marisi baural ma a baseball game an thleng chumin an khwal chuan mi khwal engemaw zat an oma an thei chin police te chuan chui chui ma se omzia anei thei chuang lawa akumakum telte meu mai chu he case boy pui hian police zani chuangin an hun le an tha an senga masonna tlem han nei bel ma se twal thattu chui chhuana tur khop engthil ma om thei chuang lawa ti chuan mawng changin Marisa case chu adai tial tiala case in fellow te zinga mi alo ni tani Marisa case hi kumsum nga paria don chu chinfel lovin na oma chinfel ani po abei om to lo zok leya America a case chinfel lo upaber palina ni anule pate chuan an fanu thattu shelovin molan liama alai zonu le anu chepate che andam to ni kumsang ni pasariya chuan masonna mel tlem te chu mu tura veya Pennsylvania police chuan Marisa jacketa DNA sample mangin Pennsylvania Police Department lepa chuan miswal mel mang turle amizia omang a DNA an hmujang chuan an duang theita a he DNA hi DNA database a dalu nihin tlatinin DNA dalu 13 chuan ain milem tiin an enta china kumsang hi song pariata Pennsylvania police chuan Marisa jacketa DNA chu
khovel changka na in aken tel khol thatak DNA manga poi khoi tu le an chung te thlenga chui chhuat theina Parabon Nanolip company ya an pe a he Nanolip hian channel siam tira video kan upload April Tinsley ithat tu po kumrei tak nuwa adine mangin an lo chui chuak to ani kha Nanolip te chuan miswal DNA changa ami zia tur omangle thil dang an mu chhuate chu free online genealogy database a chuan mi zongjong mu thei turin an phau chhuaka he online genealogy database hi atlang puin falak ten an ma ni hring tu an nu le padik tak zon chhuanan an hmang changka hleya ma se chen kha chu olsam taka zon chhuate ani lain chen khatero do theile a aya thuk zoka zon le dappe te angai ve ani genealogy hi interview thilhlui von chatle da chatte mishing kanin tha chondan chinchiana changa tha tu te chuina niya kumsang hi som pakwa aronin her chhuaka Elizabeth Tan College Zerlainau pangchuan Mary se case lead investigator chu email thonin pui theina ane ngei ringin pui ngei adu thole case a chuan volunteer anga thopui ve turin ngenna avasiama hepa hi Eric Schubert nihin college Zerlainau pangchau ni ma se genealogy lama hian atuin sulnu le tonsiat po alo nei nual to a mitam tak chu an chung tele an thla tu te alo thui chwa sak to ni achan chaber pakha chu ama sing tunu anu diktak azon mu saka reporter pakhat po ama thla tu te kumzabi sompakwana laya changa an thla tu te chu minute nga chung lekin azon mu sak boka Google Public Records Charpui Census data le chanchin bolhui da chate mangin olsam takin achui chhuaka Marisa case a khoi ma hian mithiamte kai shwaina hnuaya kumhni ngo chu case thui chhuat theilo boipuin case chin felte po anlo nei nual to ni Eric chuan Marisa case a chuan kutan thak ve chanta a puzzle ge mangmain abong sang omzenei lo tura ngai te thlenga omzenei tura rem khom angai thintin thil ol ai tak ani lo zia soya beidong lovin akuma kum chu Mary se thatu mu chwa ngai to mina beya athil mu chwa chu police te be sei phak ba kani January ni som kumin kumsang ni som ni pani khan Pennsylvania Police Department te chuan press conference nein Mary's an Chevrella thatu chu sia chwa ani to thu an puang tarup maya lead investigator Colonel Mark Baron chuan voin hi kan department tan chuan nipoi mo takaniya he case chinfelnan hian kumsum nga pariat don mangmaila hetiang twar tu chungte tan beiseina tharpetu ani ngai ka beisaya chu beiseina chu engtiang puin nga ri ngai don ma se keini law enforcement chuan poi khoi tu miswal chu man ngei tumin kan zui zelanga kan beidong don lo pathian in remati chuan minung rama emo thina pia lamrama poni se kan zong mu zelang tihin lungchia insum takin asoya an case sinfelna na mi poimo tak Eric Schubert hena chuan lom thu asoi zo in Eric chuan Marisa case genealogy manga a chui chwa dan de chu asoita a atira chuan chumdanga ati chindanin Eric chuan public records military records census record le newspaper baka thil dang te mang chuan a thil chui chu bul achan phota ma se chu chuan ma son na pakhat ma anei lawa anuwa DNA mang chuan antileta a voi engemaza abe nuwa chuan DNA nei tu lamhla ve to tak pakhat chu a chui chuak ta hlo maya chumi chang chuan anlam nai te chu an chui zela ti chuan twal that tu James Paul 40 chu an chui chuak ta ni James Paul hi vandoi thak takin alo baural to a fa nei lo wangin khol manga an chui chwa miswa chu Mary se thatu ngei ani empty chanan arwang chu kum in January khan phor anita a ataksa choi to a nang deu chu kumsang hi pasaria DNA sample nen chuan khai khin anita a alo in mail ta chani James Paul 40 hi Mary si atha level hian kumsom ni pani upaniya bartender ni hin ahming hi athang moite chiam lawa boina siama shatin
dana bo che ta wangin man atok zut boka kumsang khasakwa somsari palia mechia akhwai khema wangin mana tok boka mase korta thiama chana wangin kumkha chung en thak na hnuaya om hnuwa azalena kumsang khasakwa somsari pariata dan abo che ta wangin man atok leya mase tanina khongna tham atin lo wangin an chhuale tani kumsang khazakwa somriata James Forte hi hardite ka wangin abaurala Marisi atha wangin aphu tok shemna amuman talavani kumin kumsan hi somni pani January ni som press conference a athalak phau chwa ani tu ka chuan mei chepakhat ahming Gina Donoghue Connors chuan chupa thalak chu ahmu chuan kumsang khazakwa somsaria amale achanu lauhlopa siam tu ngei kha ani thuran soita a Mary Sibora la chenga kumnga nuani Gina hi anule paten an ngai to china wangin antel lawa pon chwa anrem ti chin lawa mase Gina chuan achanu ne na kal chwa chu ngengol taka adila wangin anule pate poin anlo phal ve ta a konga an kala chuan an hnunga karwar hian muangchang hian ron zui zela Gina chuan chuti hunlai chuan tuma chutianga anin fiam ngai lo wangin tuwe mo fiam thu ani don lau ti chu a chianu nen chuan an she ngal maya ti chuan lau bak lenga tlanin dor lo om nai masa bera chuan an tlan lu taringot mayani Mary Selai zon nu Carmen Mary chuan a unau nu chu sharing chan tur tam tak an nei thu soya engtiklai puin kan pianga a umve to lo hi poi kan ti in kan ri ruwa hian ruak riawa in shiat na kan nei tawng tin asoya anu chepa poin law enforcement tele Erika Tebaka Mary se case tin felnana mala tu zong te chunga chuan lom thu soya he khovela hian a unau nu thatu chuan shemna moloma se me che om nem zok te tiral chia an chunga rong taka chetu om to lo chu a thlamwan thak thu asoya ni he case tin felnana mi poimo tak Eric Hian genealogy investigation hi soitwang khan atui puiwang liao liawa Mary se case po hi ngai ven khani ya kumno pangte hin hetiang lam hi aboi pui towa college zerlai no pangmai lani ya akum alatam don laute lulnen kumsom chunga a case khoito a chuan Mary se case chu a harin alakhir khan berti in asoi ve hiala alo chan pui to ten loma wangin poisa pek tum chin ma se phutlet nei lawa ti ani miao wangin ala du ngai lawa ngen ngol taka latura anti chumpoin chenga vel bak ala du ngai lawani he khesian mitam tak an mangai an da thak hlel ngoi ngoi te nu na lak sak tu chui chwa lo de chu chui chwa an ni theinan be se na thar apeya miswal intifing tak tak andam chunga an poi khoi thopa an thi thlenga an thana mutpui tum te po andam lai nge emo an thi nuwa po an thil ti swal chu hailanin ala umzel don ani mele